ufuna ukuthatha yokuqala mangibuka nje. Yebo ngempela ke i-penalty ke yokuqala izongena la uNompempe ke usayala ke goalkeeper ukuthi cha madoda ilokho engakufuni ilokho engikufuna bona emapaleni kuzongena uDatlame goalkeeper we hip hop kuya bani ukhuzana ukhuba ufuna ke ukuthi awuvule lo mcimbi wama penalty sibona ukhuba uyasondela ukhuba wabeka nethi hey wabeka nethi uPungose usaqedile isikweleti sakhe usiqedile isikweleti sakhe ulibeka nethi ukhuba kuzokhahlela ke ihip hop uBig Zulu yasondela naba no AK babuyile manje masingeke mase kunje kufuneka thina madoda Big Zulu ubhekene ke noPhilan Ngubane ugoalkeeper Big Zulu wabeka nethi wamlasa wedoda ngathi segame namhlanje hayi kasetyenza 1-1 iDebi lindile njalo fishane goalkeeper hip hop yena kusondela ba manje wa kusondela ba utshatha ugodo Makata zidudla ngqolo bane bayigudla bube kude kodwa uthi kancane nje ngisafuna ukulungisa kudla umkhukhu liyabukisa liyabukisa Tata lalela uTata ubona ugoalkeeper ukuthi mfushane wasetha ngilishaya irufini emapaleni erabi manje irufu bayaduduza ukhuzana waduduza ukhuzana this is leadership aka hey kudzima la aka uyasondela yaphefumula uza kancane wena wabona uNeymar wabona nethi yebo hayibo wathi nikhiphele hey bafethu mnandi siyibona South Africa ukhuzani ke manje mapensela nali ipensela elibhala ngomsisi lalela ke mapensela eJapani 2-1 mapensela wabeka nethi libanjiwe hawu mfana wamnika libanjiwe nje lifika ugoalkeeper engeke mapensela lifika imene hayi yafunyuka kumaskadi indebe lifika imene hayi ugqokile kodwa ujava hey kodwa kulungile lifika imene kuze uDonald kunabantu basathini skip sama penalty kunabantu abagabazi ukuthi badlala ibhola kanje ayibawanameka ayi asibona uDonald ayike usibo akekho ne yabo umuntu bayiqondanise lapha ekhoneni lapha kuhlangana khona amapala ugoalkeeper wathi ngabe kusezama umuntu hayi u3-1 manje uGenevieve wathi sengifikile 3-1 funeka kore lo bakore la ukuze sibe la yafanele kore me ukuthi akore siyahamba uGenevieve kumele kore ngoba ingakora ngempela siyagoduka azizwe ze hip hop wabeka nethi uGenevieve ubanibonile kodwa ugoalkeeper hayiqinanga izandla hayiqinanga 3-2 nangu uzoqeda umcimbi uqede usijaba ufuna ibhola manje langakhona uquesta lalela kumosha la kule team ebaphelathi uzomosha mo
yena hip hop uyaza uQuesta uyawuqeda la umcimbi Questa washweba Questa ithuba likaMaskandi lebuya wayithwala izandla uQuesta uthe uyamosha kwamosheka yena hayi umoshile ke yabona ke umoshile ke la moshe kakhulu lo ake sibone la kodwa lo goalkeeper ovimba kwesigqoko angazi mina hey kulungile ukhosha yini bakithi ya ukhosha ngokwenza kwakhe khosha ngokwenza kwakhe hayi labhubha namhlanje azi njalo ukuthi leshweba kuphelile ngoMaskandi uma ibeka phakathi siya ku Sunday Day uyes uyasika uyes uyasika wes wayibeka nathi asibone manje i-Sunday Day angithi i-Sunday Day manje abakeje kabili malingena leli mangena leli kuyona kuyaphela nge hip hop bakeje kabili phela kuphela ngoMaskandi bangena leli awukwathi ngibale kanjani yebo madoda